Manipur gi miam marakta lo kaina pairi wa Khutlai sing surrender tawrakna ba Manipur gi governor na aroi boina numit tare ni gi matam pi khraba matung Manipur gi district sing gi police station sing da Khutlai thingalak pa leptre ngarang su toan ba Khutlai makhal kunthram doi nongmai maru sing amadi polam kya thingalakre hairi police tagi phongba pawgi matungina Surusanpur Thawbal Imphal East Imphal West amadi Bisnupur district gi police station sing da Khutlai sing adu thingalakibani Surusanpur district ki oina Surusanpur police station da Double barrel Indiana Shaba nongmai ani magazine yauba .303 gi rifle mari magazine yauba 7.62 mm gi 1A1 SLR ama magazine ka konana US na Shaba carbine caliber 5.56 mm gi M4-A4 rifle ama magazine ka konana local made stand gun ama local made pompi ahum maru taruka konava pompi masa ama hand grenade ani 303 gi kapi ariba maru mapan yauri Thawbal District Police ki oina Thawbal Police Station da amade ngasigi makhada laiba ahum suba ARB khangabokta 9mm pistol ani magazine yauba .32 gi country made pistol ama double barrel ama single barrel ama 36 hand grenade ahum drone bomb ama tube launcher ama nongmai maru amade atai mari lena ba polam sing pikhalake Thawbal District ASP Office da magazine yauba SMG carbine ama magazine ga konana SLR ama number 38 hand grenade ani amadi atai polam sing yauri Imphal East District ki Hangang Police Station da magazine yauba 9mm pistol ama number 36 hand grenade ani insas magazine ani pikhalake Yangang Popi Police Station da 81mm ge mortar bomb ama number 36 hand grenade ama magazine yauba SLR ama pompi bomb mari atai polam sing yauri Imphal West District ke Lamphel Police Station da magazine ani ga konana 303 rifle ani magazine ga konana .32 ge pistol ani number 36 high explosive hand grenade ama amadi atai polam sing pikhalake Bisnupur District ke Nambol Police Station dana single barrel nongmai ani double barrel nongmai ahum cartridge kuntra amadi atai polam sing yauri